再来看南澳的地中海地区哦，最近天气是真热，渴旱真严重哦，一寡湖甲水库拢大窟窟，农业佮有生态嘛受到真大影响。佮因为这个所在哦，一向拢有真侪观光客，供水系统哦，量要无法度应付。镜头对天顶翕落去，真明显看到这个湖愈来愈大，愈来愈细。南澳的地中海国家，伫最近拄到夏季极端降温，可旱的问题真严重。意大利南部西西里岛，伫咧过去12个月以来，降雨量只有250毫米，比过去的平均值较低。伫咧岛上唯一的天然湖佩尔古萨湖就拄到存亡的危机。Stagionali che per ora ci indicano purtroppo una tendenza ad avere anche nel mese di settembre e di ottobre precipitazioni al di sotto della media. Tuttavia speriamo che questi modelli sbaglino e che ancora non sono messi bene a punto, perché attualmente ci troviamo in una situazione di emergenza, ma il prosciugamento totale, soprattutto la mancata ricostituzione dello specchio d'acqua nel periodo. 佩尔古萨湖正常的面积差不多1.8平方公里，是古罗马诗人奥德维所写的隐形的春天。农业专家讲，无水通用将会威胁当地农业活动。科学家也警告讲，可化将会对湖附近的生态造成永久性的破坏，影响生物的多样性。地中海的另外一边的希腊观光胜地纳克索斯岛，是拄着水库打起，海水渗入去农田内面。那城里人也有游客担心，农民也讲，农作物的收成甲以前是袂比的。Η παραγωγή μας κειμενόταν από 3,5 μέχρι 4 τόνους ανά στρέμμα. Φέτος θα κυμανθεί από 1.500 μέχρι 1.700 κιλά. 目前伫咧纳克索斯岛的两座水库，会当用的水量是22万立方公尺，是过去的1/3。当地人口差不多2万人，不过今年热天来这的游客数量破纪录，供水系统根本无法度负担。有旅馆业者就真无奈讲，伫即马只好是尽量省水，靠家族留来一口钱来应急。公司新闻牛眼编译。